Maya paabag po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online streaming. Pagmasusyan tayo ngeni, ing banal a misa, para king kalimang aldo, kilubning oktaba, ning Paskong pangabayit. King makapasubaling paralan, daraon tayo iting misa, anting kapasalamatan, king pamamupos, ning banuang 2022. Ingke katamong kapag masusyan, ning banal a Eucharistia, panimuna ng Reverend Father Ramon V. Torres, Assistant Director ng Archdiocesan Commission on Catechesis ng Archdiocese ng San Fernando. Abe-abe tayong ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Angels we heard alive, sweetly singing o'er the plain, and the mountains in reply echo back their joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. King lagyuning igpa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya na ginutang Yeso Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakihagum ning balala Espiritu, mantabi ak kayungan. At keka antimurin, Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning lugod ng Kristo, tagapantala ring kasalanan tamo, at ipanagaputa mo king Ginoo ing patawaran, ampon pasik na nga nakatamo, kabang darawon taya po, iting tauling Radio Mass, kaniting banuang ning Ginoo 2022, pasalamat tamo, king balang kalam at bendisyon, pigkalub na, muking pamilya na ning radyo, no king mabilog tang Archdiocese, at kakatamong ampong sablang, talasal pantaya, midawon tamo pong kapasalamatan, kaniting misang pamupos, king banwaning Ginoo 2022. Batamong maging matampa, kaniting kapag masusyan, si Chantal rin kakatang kasalanan, king isip, amano, at dapat. Linisan mo ring kaisipan mi, ban akilalara, ing sala ning katutuan mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Linisan mo ring amano mi, ban apasyag dang dalise, ing kapurian keka, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu, Linisan mulat pabanalan ding dapat mi, ban apasyag da ing lugod at kayapan mo, king yato, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Pagam mo mumikeka o Ginoo, linisan at pabanalan mula, ding isip, amano at dapat mi, amaralas miririktan king kasalanan. Patawaran mo kami at tayran mo kami king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Malhati sa Diyos ang kaitaasan, At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Dinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, Dugong na anak,
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lang banal, Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesu Cristo, Kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian. ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tamo. O mayupayang tutu at mayayakit a Diyos, pinawi mo ing dalumdum ning meto sikluban, inyang dilatanging sala mo karing biyemi. Ituro mo kesanang bipasyag, king pangabait ng Hesu Kristo ang anak mo, uling mabibiyayat magari, kambe mo at king meto nga spiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. King makabuklat a puso at pamisip, makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Baluta mo, king akikilala tayo ing Diyos, nung tutuparan nala ringkeyang kautusan. Ing sasabing baluke, dapat enala pamintuan dingkeyang utos. Iti malaramya at alayo kaya ing katutuan. Dapat ing tutupad karing amano na ning Diyos, ganap na ing lugod na king Diyos. Makanyan tamong abalo, king ya at yuya ke katamo. Ing sasabing manatiliya king Diyos, sukat yang mibyebye kalupa ning biyenang Hesu Kristo. Pakamalan kong kakaluguran, eya bayong kautusan, ing susulat ko ke kayo, nune ing sadyang kautusan, aatyo ke kayo, manibat na king minuna. Itiya ing dimdamyong panaral, makanyan man ituruyeng bayong kautusan, iting sulat ko ke kayo. Bayoya uling lilipas na ing karalumduman at saslagne ing tune sulu. Ing katutuan niti, may yakit king biyenang Kristo at mayayakit mo naman iti ke kayo. Ing sasabing at yuking sala, dapat kasama ne ing keyang kapatad, iti at syuya king dalumdum. Ing lulugod king kapatad na manatiliya king sala at eya maging sangkan king pamikasala ning kapara ng tao. Dapat ing ninumang masama king keyang kapatad at syuya king karalumduman, lalakadya king dalumdum at enabalu ing keyang pupuntalan, uling binilog ne ning dalumdum. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. bustan yang tumula ing banwa, bustan yang magsaya ing yato. Bustan yang tumula ing banwa, bustan yang magsaya ing yato. Dalit kayong bayong dalit king Ginoo, dalit ka king Ginoo, o meto yato, dalit kayo king Ginoo at puryanye. Bustan yang tumula ing banwa, bustan yang magsaya ing yato.
Ihayag yu aldo-aldo, ing pamagligtas na kaya katamo, ing kayang kayupayan, karing bansa ipasyagyu, at ding makapagmulalang dapat na, karing sablang tao. Bustan yang tumula ing banwa, bustan yang magsaya ing yato. Ing nina ng king banwa, ya ing gino, makapadurot kaya ing ligaya ampon kamalan, kayupayan at legwan, ing atsyu king kayang templo. Bustan yang tumula ing banwa, bustan yang magsaya ing yato, parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Hallelujah! 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 Ingino mantabeya kaya kayo, At keka antimurin, pamipasyag king banali Ebanghelyo agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Miras ingaldo, banto paran dari Jose at Maria, ing yutos na ning batas ng Moises, at gampanan ning seremonya king pamaglinis. Inya delaring anak king Jerusalem, ban idawon de king Ginoo. Itiyeng makasulat king kautusan ning Ginoo, ing balang pangani lalaki, kailangan niyang mitalaga king Ginoo. At mintala naman ka rin, ban midawon sakripisyo, ang tibong yutos na ning kautusan ning Ginoo, kaparis apati-pati o kaya aduang pityon. Ating metong alalaking manuklangan karin Jerusalem, ing lagyo na Simeon. Metong yang taong mayap at makitakot king Diyos. Panaya na ing pangaligtas ning Israel at ing banal na Espiritu at tsukaya. Pepabalo na kaya ning banal na Espiritu king eya mate hanggang ene akit ing Kristo apengako ning Ginoo. King agkat ning banal na Espiritu linubi Simeon king templo. Inyang ding pengari ng Jesus delare king templo, bandapta ning yutos ning batas, kimuna ning Simeon ning anak karing kayang takde, at te pasalamat siya king Diyos at ngana. Ginoo, nganing ti paran mo ing kekang pangako, paboren mo na ing painawa ining kekang alipan. Ikit na mo rin ding matako ing kekang pamagligtas, a kekang sidya, kingarapan ting sablang bansa, metong asala, pakilala king kekang dalan, karing pagano, at munyedangalan king Israel, a kekang balen. Mi pamulala na ring pengari ning anak, king sinabi ng Simeon, tungkol king anak da, binendisyonan na lang Simeon, at nga nakang Mariang ima ng Jesus. Pinili na ning Diyos iting anak, para king kapahamakan at kaligtasan daring dakal king Israel, at makatalagayang maging tanda, ibat king Diyos. Dapot, ling dakala tao libakande, at makanyan niyang bibulalag, ing isipan ding dakal, at ing kalungkutan akasing taram na ning metong asundang sugatane ing puso mo. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya payabak po kay kayuan. Maya payabak po amo. Magrasyang panahon ning Paskong pangabait at yuta po keng kalimangaldo, itapong ausan tamong oktaba, itapong paruminggo. So it's composed of 8 days niya. Oktaba, from the birth of the Lord, December 25, susulong tapo keng kawalu, o the first week, ing kawalungaldo, ing Domingong daratang, ing solemnidad, ning pangaindu ng Maria, o ing pagmasusyantamo mo namang bayong banwa. Ya, Merry Christmas pa po, at Merry Christmas pa po, uling metong yang panauning Pasko. Christmas is not just a day, it is a season. The way Advent, Lent are seasons. So Christmas is a season that extends up to the week of Epiphany. Nepo? So, magbayong banwa, solemnidad ding pangaindu ng Maria. At tatandaan ko po, anyang mag-aral kami po kayong seminaryo, na pong kanyaman ning Christmas vacation.
Muli ka rin pamilya mo, makapag-apostolate kang bagya, king pisambanyo, king parokyayo, akit mong pasibayo rin kakaluguran mo, tumagon kang nakala party, manyiklod ka ring tegawan, at masayang masaya po. Pero itutunan yan, bayura kay po Paulian Seminaryo, din kaya kaming formators at teachers, na pong karakala assignment, hingibyera kaya kami. Tambakan na kang assignment. Uning makabaya po yung Christmas vacation. Uning ang yang katiting, ala pong mamuklat no, magpasko, magparty, maggawa kang assignment na po. Pero, po takanitang datang na itang a day or 2 days, bayo kayo po magbalik seminaryo. Usually kanta, magbalik kami January 3, January 4. Kanita mo nangan panagalaning kaya kang dapat gawan. Ating masakit pa po at tatandaan ko, after the Christmas vacation na method na rin isip, big bakasyon na rin libro, I think it's our third periodical exam. As na po kasakit kanita, akit mo nga din grades na rin me, na po. First grading, second, third grading po siguradong ita pong ausandang grades of the Christmas hangover. Akit mo po karetang resultada rin periodical exams. Kaya pong ebanghelyong dimdamtamo, bali po, this gospel is very close to us, especially the prayer of Simeon. Because Brother Romeo, even Charles, among Pep, we pray this prayer every night prayer. Ita pong nunc dimittis. Ita pong sasabihan ng Simeon, now, Master, dismiss your servant. Nga na pong mga de, Ginoo nga na, tiparan mo rin kaya kang pangako, dismiss your servant. So, today is the last radio mass. Bala mo, it's a dismissal mass. Warin niya naman yung misa, it always ends with a dismissal. Pero, tauli amang misa ini, at pasalamat taking apong Ginoo, together with Simeon, mo po dismissal ini na makota na kabud ali. At intangang assignment. Na ano rin kakaulan mong assignment o mission king darat nga banwa. Nano ing kakaulan mong mission ibat king apong Ginoo. Lonye po, yes, it is a prayer that asks for the Lord na dismiss me, ikit ko na. Ing palayan ko, ikit ko na. Ing pengako mo, metupad na. You can now dismiss your servant. Nga na pong Simeon king apong Ginoo, ketang kayang canticle, which is called the Simeon's Canticle. Pero kaya rin na po nita, kang Maria at kang Jose, na nung sinabi na, ing anak yu, dumalan niyang kasakitan, and he will be persecuted and rejected. At kang Mama Mary nga na, a sword will pierce your heart. Mission. This will be your mission. This will be your cross. Nga na pong Simeon, kang Jose, at kang Maria. If this is a year-end mass, pasalamat ta kay nga pong Ginoo, pero tanggapan tala kay nga pong Ginoo, ding pagkatiwala ng misyon, akya katanggawan, nanong assignment, ing pagawa na kay katamo, ding nga pong Ginoo, king arapan tamong bayong banwa. Ing tutuna po niyan, we are so blessed because we end the year and welcome the new year, Christmas season. Kaya katamo pong Katoliko, the year ends and the year begins in the Christmas season. Makalubla po detang pamamupos at pamagmula, kilub na ning panauning Pasko. Na nakatakasayang mamupos at sasagana, uling at syutamuking panahon ning Pasko. At ano yawaring Pasko? What is the essence of Christmas? The baby in the manger, He is our Emmanuel.
ilipuing peka malalam ng katutuan ng Pasko. Ana po ning anghel kareng shepherds, He is born for you. He is born for all the people to be with us. So, po kompleto itang assignment, at itang mission king daratang kabanwa, migagana ka, kabang mamarap tamo, ing kakatang Emmanuel. Yung Diyos akyakatang kayabe. Nya, agkatanda ko po at the strike of 12, warating countdown. Igami kanta, pakatodo-todo miya po yung TV kasi ating countdown kareng major channels at karing ketuki. Sana po, at the strike of 2023, we close our eyes and bow our heads and say, Jesus, be our Emmanuel. Jesus, be our Emmanuel. Abayan mo kami, Ginoo, kabang mamarap kami, king metong na namang bayong banwa. King metong na namang bayong pamagmula. I was watching the morning news at very symbolic po itang meging programa na ning metong news channel, GMA. Nga na po, pepakit doretang memon ketiking yato. A lot of them, celebrities, politicians, leaders who passed on from January to December, ngani pong banwa. And then after the advertisement, deta naman pong newborn. So, those who left and those who came. So, life begins, year ends. But the Emmanuel is ever with us. Ing Diyos akayabe tamo. Kapatad, kaniting banal na panahon, manalangin tamo kingig pangatsubanwa, amibulalag king kayang ganaka, para king tao, kapamilatan ng Ginong Yesus, ing kekatang Emmanuel, mibait para kekatamo, Ginong manigapu kekeka. Gino manigapuke keka, para king kabilugan a banal a kapulungan, ipagkalugnos sana ning Dios keya, ring bunga ning pangabait ning talapagligtas, ang ngeni masaya ng pagmasusyan, ipanalangin ta king Gino. Ginoo manigapu kekeka. Para king meto ketawan, ikatula rasana ring sablang tao, ing kapayapan, ami pahayag, kapamilatan ding anghel, para karing taong mayap, apilubluban, ipanalangin ta king Gino. Ginoo manigapu kekeka. Para karing sablang kayanakan, at anak ning yato, mirakayanan lasana king lugod ning Dios, ameging anak mo namang malati, ipanalangin ta king Gino. Ginoo manigapu kekeka. Para karing pakakalulu at atsyuking kagipitan, ring sablang mebalo at ulila, aranasan da sana ing lugod ning Dios, ameging kalulu, uyab ning lugod na karela, ipanalangin ta king Gino. Ginoo manigapu kekeka. Para kaya katamungan ang makatipon keti, nung waman linto tamu kapamilatan ning makataong lugod, akilalata sana, king iting mismong makataong lugod, menibatan king lugod ning Dios, ipanalangin ta king Gino. Ginoo manigapu kekeka. Tanggapan na sana ning Dios, ing kapasalamatan at sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan daring sablang makayantabe, kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kekatamong talapakiramdam king radyo, at talapanalbe king online streaming, karing miyayaliwang programa, ning kekatamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kekatamong Arkidiocese, antimurin, ing kapagnasan ng Antonio Agimbag, para king kayang quick recovery. Iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, ipanalangin ta king Gino. Ginoo.
Kaya betala pureng mangubie, i Mang Ruth Garcia, i Danilo Makapinlak. Belated birthday blessings para kang Meli David. Ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, maniga maniga po po keke. keka. O Diyos, ikami sanang magsaya, king pangabait din kaya kang anak. Mibait kaya sanang pasibayong kayabe na, yang migdalang bayong biye, ketiking yato, i Kristong ginumi. Amen. Dalit tapo para king pamagsadya karing ayin. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Manalangin kayo kapatid, baniting kaya katang daon, ing daoning Pasko, tagapanaling Diyos ang mayupayang tuto. Tanggapanes sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo, at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy, pamimilalang tagapan mo reting ahinmi, kaniting makapagmulalang pamilibayan regalo. Iba't king sablang pigkalub mo kay kami, ing tinape at alak at daralami keka, at kalibera, pagkalub mo sana kay kami, ing diemo nga langanga, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumantabi kay kayo, At keka, ang iyat na himuin, yoring pusuyo. makayat na nala, Pasalamatan Ginoo. tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat ampon matuli. Tunepin karapat dapat at matuliling pasalamatan da ka, kapilan man at no ka rin manoig pa, Diyos alanganggat lubos mayupaya. Kapamilata ng Kristong kaya kaming Ginoo. Kingaldoy iti, kakatman mong tularing puso mi, ganing akikilala kang Kristo, ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king ligaya na, anting Diyos mi, dapat kini mi baitiyang anting metong kay kami. I Kristo, ing anak mo bayo pang sablang panahon, dapat ngeli, mi baitiyak king panahon. Di natang yaban iangat ning sablang bage, king kayang sarili, ibalik ing pamisan metong king kabilugan alelangan at tayraning ketawan ibat king pangawali na king kekang kayarian. Ulinita kabeling sablang koro ring anghel karing banwa, taralit ming kekang ligaya at ngaming pupuri. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mipnuyeng banwa, mipnuyeng yato, kingkekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuan-nuan, yaing darata, king lagyuning Ginoo. Nuan-nuan, yaing darata, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Hosana,
Hosana, King kakatas-katas. King kakatas-katas. Ikapining manaloig pa, ikaing sibuling sablang kabanalan, ulinita, ipanigapumi. Itugtog ming espiritu mo ating titi pangambun karetingayin mi, ban pamanalalat para ke kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, bayo na kusang dinaw ning biyena, king pamaylas at kamatayan. Kinuwaning tinape, pepasalamat niya kekat, pinuri na ka. Piraso ning tinape at binyene, karing disipulo at gana. Kwanan niya iti, ikayungan kanan niya. Itiin ka na akong katawan na midawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuhaning kalis. Pasibayong pe pasalamat keka. Binyening kalis karing disipulo at ngana. Kuana niya iti ko nga at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ning bayot alanganggang tipan. Ami bubu para ke kayot para karing sablang tao, panketa mi patawaran ning kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanak. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo medeka, Cristo sinumli kang bebe, Cristo datang ka, pasibayong ikaw wakasani. Palaw Cristo bete ka, Kristo sinubli, kang bebe, Kristo datang ka. pasibayong ikaw wakasani. Yang ini gaganapan mo ippaing kamatayan, at pamanyubli ng mebe ning anak mo darawon biya keka, ing tinapi ning biyat kalis ning kaligtasan, pasalamatan da ka, biryan mo kaming talakadarapan mo't sumuyo keka. Ikesanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, gawa na kaming metong ning banal espiritu. Ganakan mayo ikpaing Santa Iglesyang makalaganap king meto yato, gawan ming ganap king lugod kami ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo meeting sablang pari, diakono at susuyo king kapulungan mo. Kanakan mo na rin kapatad ming mayang unabi, mananayang subling mi, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, kamening kanunuan na Virgen Maria, induning Diyos, kami ng San Jose ng esposo na, maligayang apostol, maligayang San Fernando, San Gabriel Arcangel, Santo Tomas Becket, at kamering sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka banding panahon, apo niyan at apasalamatan da ka, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambela at kaya, Diyos ibang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, 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 amen. Abe-abe tayo pong tunggen, yung panalangin, tiro ng Ginoo kaya katangan.
Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, pagkalubuhin kapayapan king panahon mi, king sahop ning pahalulo mo, para kaming mitmawa ka ring kasalanan at kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong, kay kaming talapangapos. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, ang poning ligaya, manggaman king alananga. O Diyos ay paming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, e mo sana babalik ding kasalanan mi, do nalawan mo ing kasalpantayana na, ning kekang iglesia, pamayapan met bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Kapayapaning ginuman tabeya kaya kayo nga. At keka, antimurin. Biyata po yung kapayapan king balang metong. Peace be with you, peace be with you. Niyo ing kordero ning Diyos. Niyo ing ginutang Yeso Kristo. Iya ing amano ami katawan tao. King laman ning lugod para kay katamo. Ating katawan angeli iya iting tinape ning biye ake katamong pamangan king kaladwat katawan. Niyo Yeso Kristo. Ami lalako king kasalanan ning yato lumalaring mayawos kaniting komunyon. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ko. Katawan ng Kristo, isadsad na katasan ng king biye alanganga. Amen. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. A child shall be born to the Virgin, and
Let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. Light shall reveal to the nations, and the glory of Your people, Israel. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. Lord, let your servant go in peace, for your word has been fulfilled. Lord, let your servant go in peace. Para karing makiramdam karing radyo at manalbe, king online streaming, ae makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka may king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapat pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umeka muman espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Igpaning lugod at pakalulo. Parati sanang manalumpakan ning biyemi, king upaya naliting banal na misteryo, aping masusyan mi. Tiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kami na pong Simeon, king kakatang Ebanghelyo, aniti pong kakatamong year-end Holy Mass, king kakatamong radyo, lalakuan mi po, kami na po ning mabiluga, radio family, ing kaya kaming blessing. Kaya kayo, for a year, ngeni pong mapupupo sa banwa of gratitude and love for the Lord, at king daratang banwa. It is not the year of anything or anyone, but the year of the Lord. Parati tayo pong kilalanan, ing panahuning banwa, yapin ni Jesus. Jesus is the fulfillment, the fullness of all time. Ya po yung ginuta mo, kapilan pa man. So, king lagyo na po ning radio family, our beloved radio administrator, Reverend Father Joseph Mary Bakay, kaya kami pong technical, admin, marketing, pati na po rin kaya kaming staff. We greet you all a Happy New Year and a blessed celebration of Christmas. At pota pong mag-resume yung TV Mass, Radio Mass, online Mass. It's a New Year na po. Ayaw na yung balwa. Yung ginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin. Bendisyonan ako ning mayupayang Diyos, igpa, anak at Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan, luguran at suyuan ing Ginong Diyos. Salamat King Diyos. Merry Christmas po and Happy New Year. Sobrang anak ng Diyos, magsukayo king tula, uling bibait ya, Jesus, manalangin tamo, pasalamat king ipa, salamat bumibait ya, Jesus. Pastul king marangle, magpastul ka rin tupa, karela pe pakit ya, king
ni Jesus. O banalay pa, pusong init mong saya, sinagya, ingeni, intalanin bayang de, karisab lang tao, karisab lang nilangan, magaling kayapan, magaling tuliran. Sablang